twongeye kubasuhuza bakunzi b'Ubwino TV 7. Ngaya amakuru akomeye cyane hariya i Dar es Salaam, ikipe ya APRFC kose igiye kuba Paradiso, haba mu bafana, mu bakinyi, ndetse haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu rwose, dore ko abafana ba Gitinyiro ubungubu bashitse hariya i Dar es Salaam bategereje match iraza guhuza ikipe ya Azamu ndetse na APRFC, aho ubungubu abafana baturuka hariya mu gihugu cya Zimbabwe bahageze, abaturuka muri Mozambique nabo bakaba bahageze, abo hirya no hino mu bihugu by'abaturanyi nabo bakaba bamajije kwashika. Si ibyo gusa kandi ikipe ya APRFC ikaba yarajanye n'abanyamakuru bagiye batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda, dusangamo nka ba Reagan. Abo bose barahari rwose kugira ngo ibintu babikurikirane ku murongo ndetse babashe kutugezaho update zose z'amakuru. Aho super manager w'ikipe ya Rayon Sport yavuze ko rwose amahirwe ubungubu ahari nuko iyi kipe ya APRFC ariyo izatwara iyi shampiyona, ngo kuko urebye neza usanga rwose iki gikombe kitazigera gica mu ntoki z'ikipe ya APRFC, ahubwo iyi kipe igomba kugitwara nk'ihame. N'Ubwino TV 7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, mu makuru ibiri kubera mu kipe ya APRFC aho iherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Wibuka kandi kudushigikira ukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Ngiyi nkuru ikomeye cyane mu makuru muri siporo, aho ikipe ya APRFC yagiye gukina n'ikipe ya Azamu. Uyu munsi ni match itegerejwe na benshi cyane, ahagana saa 9 zuzuye hariya i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni match ikomeye cyane rwose, ikipe ya APRFC ibintu bigiye kuba Paradiso. Bakunzi b'ikipe ya APRFC utaza gukikwa rero ni Paradiso tugiye kuba twajamo rwose mu kipe yacu dukunda twese, APR hejuru cyane, oye turakwemera ndetse kandi uturi mu maraso no ku mutima, aho hose urahari. Aho iyi kipe rwose ifite bujya n'abafana baturuka hanze, abafana bihebeye iyi kipe, aho ubungubu abo twakwita abafana baturuka mu gihugu cya Zimbabwe, muri Zambia, ndetse kandi nabo mu bihugu by'abaturanyi dusangamo abafana baturuka i Dar es Salaam muri Tanzania, abandi bafana baturuka muri Uganda ndetse n'u Burundi, ndetse n'abakongomani n'abanyarwanda muri rusange. Abo bose barahari rwose biteguye gushigikira iyi kipe yacu ya APRFC. Richard Karasira rwose uyu nguyu we ntabwo asanzwe, mu magambo avugiye ku rubuga nkoranyambaga rw'ikipe ya APRFC avuga yuko iyi kipe ibyo mutigeze mubona mugiye kubibona rwose, aho iyi kipe ya APRFC ubungubu yamajije kwicukiramo icyo twakwita imbaraga zidasanzwe zigiye kuba zayifasha kuba yakina iyi match imeze neza, ndetse n'izindi match zose zizakurikiraho mu mikino igiye kuzaba. Ubungubu iyi kipe kandi ngo muyitege cyane, ngo kuko ibintu igiye gukora ni ibintu birenze byo ku rwego rwo hejuru. Iyi ni inkuru nziza ubungubu idusakayeho, aho twari twibereye tugiye gukurikirana match uko biraza kugenda, dore ko ubungubu tuvugana
abafana batangiye kugera muri stade bafata imyanya, abandi amatike rwose nayo ari gucenganwa. Ubu ngubu amatike rwose bamajije kuyagura. Ubu ngubu abenshi bakaba bategereje match itegerejwe n'abenshi, ndetse n'aba Reagan nabo bakaba bahatubereye cyane mu mirongo imbere y'amakuru. N'ubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, amakuru ibiri kubera mu kipe mukunda mwese ariyo kipe ya APRFC. Nimushaka kwinjira mu muyoboro mugari kugezaho amakuru, mudushigikira mukora subscribe, like, share, comment, ubundi tukikomeza mu makuru agiye